Tafadhali ili ambaye anatusikiza aweze kufahamu wewe ni nani ndio tuendelee. Wewe unaitwa nani? Naitwa Esther Lajoro. Lajoro. Yes. Haya, na tuna ule msichana wako, binti yako anaitwa Valerie. Ile jina ili tuchanganya hapa. Valerie. Wewe mwega? Ni mwega mno. Good girl. Sasa umeleta mom tena Na sasa alikwambia mnakuja kufanya nini? Kusema saidie na kusaidiwa. Kuhusu nani? Twin. You are twin. All right. Thank you. Na si umeomba Mungu? Hii maneno itakuwa sawa kama umeomba. Sawa. Yes. Na sasa wewe uendelee na kusoma? Wewe niambia unataka kuwa nani? Physiotherapist. Physiotherapist. Na ikuwe hivyo in Jesus name. Wewe unajiombea asubuhi? Wewe unajiombea unasema in Jesus name. Si ndio? Haya. Mom. Yes. Sasa huyu ulisema sasa ulijifungua. Watoto wakawekwa kwa nursery. Watoto wakawekwa kwa nursery. Na sasa kuna yule alikuwa, of course wakiwa wawili, kuna yule anakuwa weak na kuna mwenye anakuwa strong. Sasa mwenye alikuwa strong ndio sasa hapatikani. Mwenye alikuwa strong ndiye hapatikani na kuwa na shida yoyote. Na Valerie mwenye alikuwa weak, mwenye hata walikuwa wanajua anytime anaweza pass. Valerie amesurvive, saizi yako na 17 years. Huyo niliamshwa tu usiku. Kuja sign mtoto amefariki. Nikawaambia siwezi sign. Na hiyo ilikuwa hospitali gani? Ilikuwa Pumwani Hospital. Okay. So ukaambiwa wewe ukuje usign. Nikuje ni sign mtoto amefariki. Alafu kesho watamzika. Nikawaambia siwezi sign because mtoto hakuwa na shida yote na hata baba yake alikuwa hapo hospitali. Hakumwacha na shida. Sasa wakangoja mpaka kesho asubuhi. Baba yake alikuja akapata, wakamwambia mtoto amefariki. Baba yake hakuamini. Baba yake akakasirika, akasema sasa naenda na watu wangu. Alright. Hawatakaa hizo miezi 3 mlikuwa mnataka. Okay. Wale wanataka mkae miezi 3. 3 months. Akakasirika yeye akachukua mtoto wake na mama mkaenda. And that was which year? 206. 206. Aya. 206. Aya, ndera kunyita ugeni aria maratwirorera thiini wa mutambo wa Kameme TV. Asanteni sana ya murathime na mweke wega. Umuthi turaina nginya thaa 3 kuina ni kuga ati ithuĩ tugukorwo twikuo. Tondũ sasa ndĩrĩ kworirio maine kana matikaine. Muco tukirwa atia? Mayo ngiri maikare thi. Mũge twikuo nginya thaa 3. Nĩ tondũ uguo niguo Ngai athanĩte. Koguo we ndũkagĩa wasiwasi. Tũrathiĩ non stop. Angethirio mundu ugwetwo my sister itagwo Kiboi ni ukirire nyandikire ka message unjire wewe chonjo na mundu ugwetwo Gakunga anjira ekuria kundu gwitagwo Dallas Texas na arajira gwichonjo kuu niguo koragwo na nyama choma tondu utindaga ukijira njoke na riu ukorwo gutiri choma ni ndigoka. Aya, thank you. Ndera tuthie mwena uria mundu gwitwo Wagugi niguo tuthie na mbere na nyina wa Valerie. Uhoro wigie ciana ici ciaciarirwo 2006 kuria thibitari-ini wa Pumwani na uyu ti mugurugamo wa Kameme kana Manyari. Eno ni ndeto iria iroima kuma kanua-ini ka muciari uyu waciarire ciana na kana kamwe riu gakorwo ciana igiri ciena ni mahatha riu karia wiki gugatuika ati niko gakua how now. Riu muthenya akionanga guku akoimora uguo ta muhakori wa bunda akioya andu ake na agithie nao na muthenya wa umuthi twina muiritu we haha wetagwo Valerie na eho na ni mundu mugima riu no aretha twin ilikuwa brother ama sister ya walikuwa sister wote aretha twin sister yake na uria utahetwo ulikuwa umewapewa jina huyu nilimpea Valerie na ule nilimpatia Vaida. Kuna imbo nasikia sijui inaimba sijui Vaida. Ni hiyo jina. Hiyo jina. Kwa hivyo hiyo jina hiyo imbo ni mtu anaitwa Vaida wanaimbia. Sawa sawa.
na mkarudi, mliweza kurudi hospitali kufuatilia hiyo maneno ama mlikasirika tu? Tulikasirika juu hata vile tulitoka tu kutoka vizuri. Mzee alikasirika, walikuwa wanakataa tutoke, mzee anakataa tuende. Lakini unaona venye afadhali venye alikasirika. Afadhali venye alikasirika. Kukasirika ingine inasaidia. Sasa tuko hapa kwa ajili ya mtoto. Na mama alielezea kwamba kuna mahali huyu msichana ambaye uko kwa studio, kuna plot mahali walikuwa naishi. Watoto wanakuja kuita huyu jina ya huyo Valerie. Wanamuita Vaida. Wanamuita Valerie. Ule mwingine. Ule mwingine sasa nilisikia anaitwa Sheridan. Haya. Na ili ni ombi la huyu mama ambaye yuko hapa kwa studio. Kama wewe ndio mwenye mtoto anaitwa Sheridan, wewe na uko na uhakika ni mtoto wako, ni vizuri mkutane ili tuweze kuhakikisha huyo mtoto ni wako. Kama wewe unajiamini huyo mtoto ni wako, ni tafadhali uweze kujitokeza, kwa maana msipojitokeza huyu mama akona haki ya kufanya mkue tracked down, mletwe ili sasa kama kuna any doubt yishe. Si ni ukweli? Ni ukweli. Ama wewe Valerie unaweza sema nini? Hivyo tu. Si ndio huyu sasa Sheridan anaweza kujitokeza? Wewe ulimuona? Nilimwona once tu. Na wewe ulionaje? Wewe uliona ni kama mnafanana ama mfanani? Si ile yenye ile unaangalia tu kande. Sasa nikamuona. Alikuwa amevaa black and white. Sasa nikaona no, nani anafanana na mimi. Nikasema acha tu nisiende hapo. Haya. Sasa uyu turaria nake ni muiretu uria riu twin sister yake aretha, riu nianire muiretu itawo Sheridan. Sasa ulimuona ukuweza kuongea na yeye? Alikuwa amesimama kwa mbali ama wewe ulimkaribia? Hebu elezea. Mimi nilikuwa hiyo siku nilikuwa nimetumwa niende kwa aunti yangu. So venye narudi home nikapita na njia nyingine. Ndio nikamuona. Sasa uliweza kukaribia ama ulisikia uoga? Karibia kidogo nikaona ni kama ako tu peke yake ana shughuli. So pia mimi nikasema acha niende tu. Kuna kitu ulihisi kwa roho hivyo? Nilihisi lakini nikasema acha tu niende huko. Ulikuja ukamfahamisha mama? Sasa mama sasa ikakuwa aje? Vile alikuja akaniuliza, "Mama, nani alikuambia twin wangu alikufa?" Nikamwambia, "Leo umenikuja na swali gani?" Nikamtolea ukali, akanyamaza. Akarudi tena akangoja sikule niko na mood mzuri, akaniuliza tena. Nikamwambia, "Tuliambiwa hospitali twin wako alikufa." Akaniambia, "Nyinyi mlichezwa, twin wangu wako." Na akaniuliza, "Je, mam, siku moja akikuja hapo utamfukuza?" Nikamwambia, "Hapana, siwezi mfukuza. Akikuja tutaenda tufanye DNA, tudhibitishe ni wetu, tumkaribishe." Akaniambia, "Tujaribu sana tumchukue juu mali yako hayuko vizuri." Mali yako ni kama ako kama slave huko, anateseka. Sasa alikuwa ananiambia, "Mama, tunakula vizuri hapa, tunakaa vizuri, lakini mwenzangu hayuko, yeye anateseka." Nikamwambia, "Ai, unajuaje?" Akaniambia, wenye walimuona hata kwa hiyo plot wanakaa hawakai vizuri. Ilikuwa sehemu gani ya Nairobi? Ilikuwa hapo John Saga, Huruma, hapo John Saga. Alafu sasa mkienda mkapata tena ati hawako. Wameshahama. Alafu huyu mtoto mwenye walikuwa nasoma huyu primary na walikuwa nasoma naye primary, walikuwa wanasema ni mtoto uwezi ongea naye hata sekundi ishe. Mama yake akimuona tu ako nje ama anaongea na mtu anamrudisha ndani. Mara mingi alikuwa anafungiwa kwa nyumba, atakani kuonekana nje. Na Valerie, hebu niambie, huyo msichana sasa ni mdogo ama mnatoshana? Wanatoshana kwa form 3 wote. Na sasa mtoto wa form 3 unamfungia nyumba kwa nini kama uko na uhakika? Hata yeye nasikia aliambia wale
huyu Valerie kila mtu akikuja hapa ananiambia nafanana na Valerie. Hata mimi naomba Mungu siku moja nikutane na Valerie. Pengine huko ndio kwetu ama huyo anaweza kuwa dada yangu. Alright. Aliwacha kama amewaambia hivyo. Alright. Ile kitu ya muhimu sana ni ya kwamba mtu kama huyu unajua huyu sasa shakuwa mtoto mkubwa. Na ninajua hii habari itawafikia. Na ninasema tunatuma ujumbe kama wewe ni ule mtoto Sheridan na unatusikia mahali popote upo ama kuna mtu anajua huu mtoto, ni vizuri ajulishwe ya kwamba kuna mahali anatafutwa. Na ule msichana alikuwa anaambiwa wanafanana, ako hapa kwa studio na wangependa waonane ili tufanye ile kitu inaitwa DNA tuhakikishe. Na kama wewe ni mzazi wa Sheridan, please tunaomba wewe uweze kujitokeza. Hakuna kesi, hakutakuwa na kesi. Bora tu kwa mambo huwa inafanyika kule hospitali. Bora tu tukifanya tu DNA. Tukipata ile habari tutapata, kutoka hapo tutajipanga. Ama namna gani? Ningependa tu nakuita Sheridan. Hebu naweza ongea na huo msichana. Nataka nikupatie nafasi. Umwambie ulimuona na anaitwa, kuna watu walikuwa na confuse wewe na yeye. Aweze kujitokeza, si ndio? Muongeleshe. Ningependa Sheridan ujitokeze. Uache kuteseka huko penye huko. Tuishi kwa furaha. Amam. Yes. Ningependa sasa uweze kuongelesha mtu yeyote najua huo mtoto, mwambie ulizaa mapacha. Na kama kuna mtoto yuko pale aweze kujitokeza, ama kama wanajua huo mtoto si alikuwa anaishi pale John Saka. Yes, na watu walimuona. Na hii habari wanasikia. Na ninajua hii ujumbe ninaweka kwa Facebook. Itakuwa shared kabisa. Na ningependa wewe ambao unasikiza, wewe unatodhikiriria share information muno tone tukwenda kumenya uria kuhana. Mama Valerie, hebu ongea na Mama Valerie, ningependa uongee na huo mtoto na wazazi. Mimi ningeomba tu Sheridan, mahali popote huko uweze kujitokeza, ama kama kuna rafiki ya Sheridan mahali popote muko, muweze kunisaidia kupata huyu mtoto, kwa sababu nilijifungua mapacha na huyo Sheridan alikuwa mkubwa. Valerie alikuwa mdogo. Valerie alikuwa very weak. Hatukuwa na hope kwa Valerie. So mahali popote ulipo, hata we mama mwenye uko hapo, Mama Sheridan, naomba jitokeze tukutane, tumalize hii maneno. Tunataka tu kujua Sheridan ni wako ama ni wangu. DNA itatoa kila kitu. Na sina mambo mengi na wewe, na sina ubaya na wewe. Naomba tu tukutane. Thank you. Sisi tumeanza safari. Na ninatumai ya kwamba mtachoka. Saa zile tunawahitaji hapa. In case of anything, msifanyie huko vichochoroni. Let us be involved. Sasa. Kwa hivyo mrudi nyumbani. Sisi tumeanza na hii kazi huwa hatulipishi hata ndururu. Sasa tunafanyia wa Kenya hivyo tu, giving back to the society. Kwa hivyo mbarikiwe. Rudi ule upande mwingine muweze kuongea na Madam Nongari na sisi tuendelee. Na mbarikiwe. Mzae yuko area? Mzae alikuwa safari kidogo. Akirudi msalimie sana. Sawa. Anaitwa nani? Anaitwa Joshua. Joshua nani? Joshua Rume Adoyo. Rume Adoyo. Umsalimie sana. Sawa. Haya. Hizi documents naenda Sasa hizi documents ni gani tulisema hizi ni notification and everything. Haya, hebu nikuoneshe vile huwa nataka kufanya. Haya, mundu gwitwo gitwero reke acio nge maigire. All right, thank you. Alafu na picha. Haya. Picha ya nani? Ya Valerie. Haya, nipatie. Acio no maigire mundu gwitwo gitwero. Haya, kwa sasa hivi hii ndio tunahitaji sana. Hizo zingine uweke tu hivyo, tukizihitaji tena tutakuitisha.
eno tabarira ya njanjo no tuthiite oro wega na ndenda gukuririkania ati thiini wa cheza sita maundu magirite muno na nguririkanie ati ithaa riri we wathaka cheza sita makiria ma maita matatu niguo kuhurira thimu o ta muthuri ura njirega kuhurira thimu aki musonderani kana muthuri ucio ngimuria atherere kana akira mama akijira mama takiri uguthakite na niwe wathaka aragitinda. Anyway, ndirenda gukuririkania urahura star 675 hash star 675 hash riu kiru gwika ri ugacagura riu cheza sita ugacoka hau hangi riu ikinya ria keri hena riu ndomereri ukureherwo ucagure hare number 2 cheza na maniare wacagura uguo ucoke wikire namba ciaku cia munyaka 6 gatagati ka 1 nginya 6 hari ha amount wikire gatagati ka 20 bob nginya 1000 bob wathaka makiri ma maita matatu uririkanie ndirakuhurira thimu we ukorwo wina 10,000 Kenya shillings na ugucoka waigire draw tondu kiria yani we kiria waigirira gikuhurwo maita na ngiri 5 na draw ikagwo hau. Alright, uhure star 675 hash maundu maku magikare makiri chonjo na gogo riu ukikorwo riu ni urenda kugura credit urahura stars 264 hash star 264 hash no ugure credit ya Airtel, Safaricom, Telcom ona wina Fuliza Dororio ni mundu na ndukurihio marihi aria ati maria marihagio ati mundu ati tono wagura airtime no urahura star 264 hash ugakorwo we mundu wi chonjo wetio promotion code wandike kameme kuma hau we cagura ukwenda kwigurira riu kwigurira kana kugurira mundu ikira airtime ria ba ukwenda ucokere we riu ni ugucoka we ukuheo 3% discount wahura star 264 hash akone kwenda kugurira in namba oro yothe either ni ya Airtel either ni ya Telcom either ni ya Safaricom kana ni ya kidugo gwitwo gitawa doi aya riu ndenda uwike uguo na riu we ukorwo wi mundu wi kingotore haya murega uhoro wanyu kwega ndenda kuhiriria kameme riu we witagwo atia to Lusenyokafi kuma Kawangware. Alright. Amothe kamso tugirere mweri cigana 16 Alright. Mweri 16 mweri wa kenda 23 twina mundu ugwitwo Lusenyokafi kuma kuria Kawangware na uyu ungi nake no my sister yatagwo Rosi Joki Rosi Joki kuma Kawangware inyuothe mumite Kawangware Kawangware mwena uriku Satellite muciarirwo ku acha tuciari kamo ni guthamira ni guthie gwetha indo muciarirwo ku Nyeri na Rumoro alright riu ri no murehete guka na muretha u turetha my son alright Sania yakwa yaku alright we riu Sania wetagwo atia Charles Dorori Charles Dorori Dorori orire mwaka uriku orire 2021 February 6 okay na hindi akwari na covid makoretwo macoka cukuru ari form ki kana ari kirathi kiriku ari JKUAT second year ari mundu mugima riu ri mundu gwitwo Charles ri ni agicoka acoka ri gwathire ate kana mukumenya ni oratia ndahurirwo thimu ndi wira-ini ngirwo Charles Dorori ni athire na mountain ya kuhaya na ndanacokia moithikiri ngimera mountain ndikiri na thina inake mwana ngigwa ndamaka ngitinia thimu ndaikika ngihura baba wao ngimwira ni hurirwo thimu mwana ni orire akijira nengira na mbeo ngimunengera ya soja kuma JKUAT ithi agikihura akihura kiro oguo njirirwo nginya mothe ndari acoka hostel riu ni indo ciake ndagiukire gukirora twathi hostel ri ndathire ngiripoti tugicoka ngitwo ringi tugithie na maCID tugikora acagurite nguo imwe na iria ingi agatiga
Na niwe wacagũrĩte? Ngwĩcia niwe wacagũrĩte. Na tutionire nginya suitcase tondu agithia ri na suitcase. Okay. Kiuria ni atiriri agithia na muithikiri ni onire akuite indo. Hau niho tutoi. Alright. Turario horo mundu gwitwo Charles Dorori uria worire 2021 February. Na ciari yake me haha mundu ugwitwo Rose Joki na ni maripotete na uthuthuria no uragithie na mbere no hatire honeka utheri ona uriku. Na mundu uyu ni gutwikaga ati ni acokire agithia gicagura tuiguo turia twari twega agitigaire ingi uro ici ingi na nginya muthi ndari oneka. Hihi mundu gwitwo Charles Dorori athire mwena uriku wiku ikoni uratuigua Charles Dorori kuria uri menya ati ni ukosete a lot of harm and damage thini wa family yanyu na mamu wanyu ari haha no matire na uru maroiga ucoke oro guo uhana nyina wa Charles. Yes. Riu ri vava wari oho fofo wao ni twa divorcire lakini we waikara na mwana lakini mwana agicoka ri okagira gwakwa. Okay, ona kiura ni mwa divorce nake. Ni hiki wakanitha mwakite? Okuguo no uria wandu meranaga ku separate. Mundu aikare njira yake. Na no mukiaragia? Messages. No ingimuhurira ndangiakoya thimu. Ni hari twana mwagiciarite tungithutha kana no ucio tu? Keho getagwo Masi Mumbi. Ni karathoma kana ni karekirie? Ni gathoma ge sekendia. Na ni agisaportaga twana. That's very good. Riu ri ni njugaga atiriri. Kaba gwathie kwa mare andu makamba mundu akamba gaikara kando handu hande toire ndiraigua. Ndaiguire kwanja mundu rathecangire mundu na tuhiu. Kakitigo atiriri ukaba giciarite ono giciarite mundu no ukagirwo kumuthecanga na tuhiu. Asa. That is so wrong. Wendo hathira nduthie kundu kungi. Mutagiciaritwo nake ndweherere mundu. Na gwithu ndona urio mwega na we mwoyo. Gititiguo. Riu ndenda waririe mundu gwitwo Charles. Na ni urerete baba ni uroka kwa janjo? Ndinamwira tondu ni sawa. Ni sawa. Ni tondu ni sawa. Riu ri ndenda waririe mundu gwitwo Charles. Kira kia murakaririe ri kana kira giatumire eke itua ria muthemba tocio ri acokie meciria na thutha. Acoke na mucii tondu andu aya ni rimwe ni meka maundu mangifani ategwiciria no acoka ikaranga ri akagia na meciria ndira waririe Charles. Charles Dorori na kuomba urudi mahali popote ulipo juu tunakuhitaji. Ndenda we introduce mwana nijita Rose Joki ni mamu wa Charles. Charles coka na mucii mithando mwaririe. Charles Dorori mimi ni mamako. Nimekuja kutafuta huku Kameme. Na wegwete witagwa atia tondu? Charles Dorori tunakutafuta. Mimi ni mamako Rose Joki. Ulienda na ukusema kwenye ulienda. Sasa tunakutafuta, tunakuhitaji. Charles ni aliona ringi? Alienda athire na guku Jogo Road. Athire Jogo Road. Magithi na ciana. Ngithie cukuru ngithigwo baba akinjuria. Orite aigana atia? First year. Koguo ni aliona ringi. Na ari kwao hindi iyo? Mathite kanitha itagwo Lighthouse. Jogo Road. And then? Jikarite mucii ri baba akihurira thimu akinjira mwana ni muonete ngimwira aca. Riu ri mwamukorire ku? Ndamukorire Jogo Road ngimuhurira thimu akinjira Jogo Road kanitha. Na riu ri aikarite thiko cigana? Kama 3 days. Na ndana communicate ni ari na thimu? Acenjagia thimu nyingi. Raini? Alright. Ngira baba wao o mundu agerie namba iria ahuraga. Tune no kumunyitithia mbere. Tata wa mwana? Mundu ucio ri ne wiciragia niki kimuthumburaga? Ndiciragia na korwo haria maikaga na ithe ri na korwo ringi kuri undu wa mugiaga ringi na ndaugaga. Ni ikaraga oka kwi mamu wao na tugaikara nake na nyina
no ndakoragwo na story akwa akirite uguo ndungiamenye thina wake niki ndaragia no wonaga heno nduramugia ukona akirite no ndari na mundu ti mwana mwaria muno. Alright. Charles Ndorori hari uri agikoni ratuigua no nyende waranirie nani maundu andu ni maragia no nyende twanirie na one on one tarumeri gikorwo hena undu ungera twanirie please no nyende weyumirie igira thiini wa Facebook Maniare original fan page. You have my number there nyandikira ka message twanirie nyina Charles. Yes. Ndera muthie mwena uri ungi ithu ni twanjia wira bisa mwena yo twanengira no ngari iri thimu-ini. Alright, iyo ni tugucoka tumicugurikire koguo ndenda mume wera ni twawajia na tungimwenda uringi mugoka Sawa. Twacokia ngatho mugeithanie ka wangware tukumageithia rutaga wira uriku wa ndorori They were business. niguo Green grocer. green grocer. Alright, tindekana biu Aya. gitunguru ni kiragira raithi kana okiri goro Kibado. Kibado. Alright, thank you. Aya. Mugeithanirie kuu tukumageithia andu aria meguka kugura nyanya na waru hau uguo ri umere ni mageithio no Maniare na muge muma na Maniare matige gukua goro uguo i alright. Aya, thank you. Aya ino ne tafarira ya njanjo ndio kana nathikiriria karugano kau mundu ucio ri orite maita meri na ti mwana ni mundu mugima mundu ucio konania hena kaundu karamugia na akona riu handu ha kwaria ri agathie ti guturika toria wari the prodigal son ni guturika oigire anengero indo ciake athie ahure weru akarire mbere kare ka dynasty ka mundu kau ki fulani githe ndoneka mundu rata kwamba kunengerwo cia yake no uri akonire gacemanie na aria maciaka maguta konirio mwaki utarathira uyu no uyu riu Charles Ndorori uyu ni aronania ni thina hena undu anyway riu ndikio ni atia na korwo ni yake yaririe ni wega no na aciari acio ni mageretie marahota kumurihira muso makamurihira ki riu kuria kundu gugwitwo Jaikwat ithuĩ tũgĩthoma muso-rĩ tani riu ũhoro wa kũrĩhĩrwo riu nĩcioneka ũkarĩhĩrwo na ciaga wĩhang'ie kwarĩ kwĩhang'ia na ndĩrenda kwaria na mwana wothe wĩ hau ũrĩ agĩkorwo nĩ ũrĩhagĩrwo nĩ mũciari gĩthomo agakũhe pocket money nĩ wagĩrĩirwo nĩ ku appreciate wĩra ũcio mũciari araruta na njĩra ya ku appreciate nĩ gũthoma no gakorwo wĩna mĩtugo mĩrũngĩrĩru no ngari kaĩ warehe brothers okay rĩu fulani nĩyo ĩtagwo atĩa nĩ kĩa majuu kĩna maburabũrĩki tondũ gĩkĩ ti gĩa kĩnyau nĩ kĩrarega gĩa kĩnyau kĩ igũrũ wa kĩnyau gĩkĩ gĩ sawa mũno rĩu-rĩ na ndarwo kũgeithia nĩ my cousin wĩtagwo Gakunga anjĩra rĩrĩa oka nĩ arenda gũkũgũrĩra mũthuri wĩ mwega nĩ kwega mũno ũhoro waku nĩ mwega biũ wĩtagwo John Kariuki Kenywa Kenywa kuma kũ kuma Nyandarua ũyũ ũngĩ mwĩ nake we mwega nĩ kwega mũno we wĩtagwo anjĩtagwo Samuel Maina wa mũthuri wĩtagwo Demi wa Kenywa ũyũ nĩ mwĩ nake ũyũ twĩ nake nĩ my father baba mũnini ĩni nĩ mwahanana haya we atwanjĩra wĩtagwo we ngero wĩtagwo niĩ ndauga njĩtagwo Maina alright nĩ ũguo kinyia hau na inyuothe mumĩte nĩ Kĩnangobu tumĩte kũrĩa Kĩnangobu na gũikara tũikara niĩ njikaragira mwena wa handũ hetagwo Kĩnangobu gwĩtagwo kũndũ gwĩtagwo Bushi na nĩ ndokĩte kanitha wa Katholiki kũrĩa mwena wa Gĩta ta Bushi nĩ tokĩte kũrĩa kanitha wa Katholiki nĩ ũndũ mwega rĩu-rĩ nũ mwoka gwetha tuga gwetha kĩmwana gĩakwa gĩgwĩtwo David Maina kĩorire Maina orire rĩ Maina orire 2016 tondũ nĩho tuoranĩirwo nake orĩire kũ
orire itũra-inĩ rĩa Embakasi mũndũ mũgima ndakĩrĩ mũgima nĩ akinyĩte gĩbandĩ aca nĩ athomaga nĩ athomaga arĩ form kĩ ndarĩ form arĩ start mwaka ũrĩkũ 2016 na arĩ wa gũciarwo rĩ aciarĩtwo 204 alright nyineho nyineho no nyina nĩ twagĩkorwo tũranĩtwo ona ũcio uma hau gũikarĩire hau rĩ no moranĩtwo kĩũndũ kĩu anga nĩ kĩrakurũka mũno no nĩ wega tondũ agĩkorwo mũthia kĩũraganire tũkĩũraganire wacokire ũkĩgĩa pipu ĩngĩ aca niĩ ndĩragĩa pipu ĩngĩ ũreciria atĩa atĩ ũndũ ũngĩ ndĩcirĩte tondũ ndiĩ ndeciria atĩ nĩ gũtigana twatiganire nĩ kabũrĩki o mũthenya ũmwe wa mũthenya no wega atĩa no ũgacokanwo rĩu ndĩrenda ĩkĩ ũguo tarĩria Maina ũmwĩre wĩ harĩa ũrĩ ũmwĩre nini nĩ baba wanyu Kariũki na ndĩ gũkũ kwa njanjo wĩyumĩrie ta mwĩre ũguo David Maina niĩ nĩ John Kariũki baba wanyu na harĩa o wothe ũngĩkorwo rĩ no nyende tũkorwo tũkĩaranĩria na tũkĩonana kuma wa hĩndĩ ĩrĩa tũtiganire ngĩrũĩ Busia kahinda kangĩ ngeragwo ũrĩ Uganda na ngarigwo nĩ Busia kana nĩ Uganda nĩngeretie gũgetha biũ na mũtumia ũcio mwathire nake na tondũ no ndĩmwethaga akanjĩra wĩ Busia akanjĩra ũrĩ Uganda o harĩa ũrĩ okorwo wĩ Busia kana ũrĩ Uganda geria ũrĩa wothe ũngĩgeria twaranĩrie asante aya rĩu koguo ũndũ ũrĩa tũgwĩka ithuĩ twambia mbica nĩ ũkire nayo na nĩwe wĩ hau thank you na mbica nĩ ndamĩona ithuĩ tuĩ harĩa rĩu wendenda we wĩyũmĩrie ũikaraga kũ njikaraga Busia Nyandarua alright rĩu we kĩndũ kĩrĩa ũgwĩka we weterere oro ũguo namba ciaku cia thimũ nĩ njũĩ nĩ wandĩkithia na nĩ tũrĩgwĩta mwanake nĩ tũkwaria nake no ũcoke ũtige namba ya mũtumia ũcio wanjĩrie mathire nake sawa ũthiĩ ũtige alright na ũngeithĩrĩrie kũrĩa Busia nĩguo no nginya ngũgeithanĩrie Busia aya ĩno nĩ tabarĩra ya njanjo na tũkwamba gũkinyia hau ithaa rĩrĩ tũthũrũge tuthomerwo news nĩ mũndũ gwĩtwo Wainaina Dan Wainaina na nĩ ngũcoka njokererie ũmũthĩ tũrathiĩ nginya thaa 3 tondũ ũmũthĩ nĩ maine kana matikaine tũine ũguo nĩguo gũgũthiĩ nginya thaa 3